Amasan Vahui TV at Tezo se Chibay. Vahui TV solo competition. First round Zoalaita, computer agoma mi somtum langa te ahiwa Amau chung kip to konge masapian henla. To hen zasay panpik teto life comment langai tadi hiwa tangwal Kennedy hi Francis Mimin hi chuleh Mary te chung la ve linki pak to gen henla. To hen round of 20 select hi aban ban langai tadi bisai tenun jite to zaste pat comment le bangul ngai dan ni ti chule langai tadi bisai tenun to hen masapian round of 20 select ai le amasapian dingin. Sylvia ninga kipata sai kumku kipada hi amai selection masapian hi kipakoma tuin zaste kipatin akomeno langai ting bisaitin tangwal Kennedy patin komeno langai masapian hitiu. Okay, nungak Sylvia ningak ma sai kumpata la happy na ti kyo Grace Skyline production apata po do hi original pen hi keli chakchuak ina saka hi aja chun hoi takin Mary leong sakita ina hin comment hi pik di talu ka nei ku a o hi cheng ka sa athulam le cheng khop maya mo a hin la feedback neu khat ka pi gu chu hi le ala hi ingai hi chun abula patin atop tinga khan a volume kha hat to pe ti kha constant na chi kha chang le ad lib sakhi wam sap ten mo bak chei deuna feel deuna han akala la mo chei dewin jo khamang chan hung sale ti ka doi sake ahoi asa hoi khop mai Tuin nunga Mary patin langai thai tiu thiam mama jinga Sylvia nungak Sylvia tu judge lama pat okay na din ang gen bol haken ne kalasa nang long sakran ni le neu khat keu sakran do ki bang loin mani style ki dim pe halong mat ka hoi ka sama ma jinga isi kan I kha continue ball lang hoi ka chan sang hoi zon ka zo practice ball na laya ha pan check ken ka toi sakna tong la na he ka pa Tui Francis Mimin ke patin ngai thai tiu kipa kuma ken suggestion dana top 20 akai masapen lehi nine la covering song I ball him khen khadin chu ema freestyle sak thak ti te bangal sa leum asama sa te sak gol sa thei te bang thiam sa leum ma hi ma khan je khachu ema sa tu si le phe na chu I thowin tin lampang khachu kaha gen go pu mani idoi dana kha confident ta kha kimuangam ta kha sak ngai ka sa chule kichial na lampang he online competition hele la sak na bang hi dress ho idiem bangole zaum diem ti lam hele neu kha kiam theile tua contestant serial number 3 yin ka he Sylvia ama be philawa anunga selection hung muding te hon le il he dingu wagyen kit lo ning ka wagyen he ka ke pa tuin abanin selection Shiref number 4 Krista za inna su kanita taksahin na hilo ahin na hinna ay betu patin yesu pagtakahi alo Serial number 4
thang neo vai phe queen just take patin comment langai thading saiten judge Francis Mimi na parin comment langai thai tio thiam khop maya thang neo tamwa lai diem zine ta diem ong na lai diem che ke pu thiam ka sa khop maya chun ala he ei thing tang pa la sak dan takin ong sa pak cha dum ka sak na he chule a oi ka ngai tha kai le amma la sak chi hung tel kha hin ka he chun ka pak cha na khat chu la sak lung lut khat le din ka yin cha apoi mo pen guitar bek amanong ki pe ka lang sa isu ka pak cha na ka wak gia nei chen chu chun neu khat siam phat ding apoi mo ka wak sak ot tak ka sayeng le ki uma isak ta kai le i open kha it cha lawin hian lang khuti lo tho hi le chu hian mon dan chi chum tun be hina zat cha Kennedy ba hian mon dan chi chum tak khat mai unique tak khat mai ne ya tulai to lai konik dewa mat theiran khat an ne ya ti gol ho bang za chum kichial poi mo chun a o neo khat hung it cha ta luan da le sang hin a hoi zu diem ti chakawa gen the ka ki pa judges Kennedy vai phe tu judge pu Francis and again khled ko sama ma ka poma ka pa cha na hung gen masang tin o hi ka ngai hi le adang tian chu bang ngai dan na nei dim ka he pu paisen thanga o kai dan hung bang ka sathima o ki bat ma ting o ma lung hello ma ti mai len azo thing tang pa style dik ta ka ti kha dik ka sama ma jinga ji hi mi zo sin eulam chuna tang pin ti gol genre ti gol style hi ki samun deu pen in ka he ahin la ke bangai sa le jo hi thim ki ke lo ile ka pa cha na kha feel nei mo tin lunggel takin asa jikha ka pa cha azo chun a chorus la line kha khoi ta kho alo pi nge pakin choi hoi ti asak na kha u Francis ni gen gola khan sum deu ka hung sa ken le ki hong deu le aji chu tu ke style ma ti ken falsetto to kamang se kamoi kha cha sanga I o atak apor khale hung pek talo se khaneu kha ibak chei moya falsetto head voice ma hi le ong hoi ti khaloma I khan adang cheng hoi ka sa hi le ong san na pat kha neu kha pang deu le chen ti chu ka doi sak hi thiam kong sama mai judges Mary vai phe pa kuma thang neo vai phe athim ma jinga top 20 hung tung thei chu athim chi chuleh vai hin kaloi te gen kha ken le ka gen lo the se pu I cha ka ti lampang kha jikha hung gen ka te neu kha athim ti kha chu a hi sa hi ta athim ma jinga ma ban le sang hoi zo le pha so long participate lahung bol to zinga pathin lo pin ding le nama dinga pan happy long la bi chu masan doi sakna ka hung la nian lang o he eat lawa I onei zo si I hi na zo si pathi choi hoi dinga hi ti ka ama sa pen he pot le o I cha di ka chu thei pu na te ge ka lung gen hi mai hi Hizi kan I onei zo si thanei zo si kan lai sak mo ngai le chu pathin la se chu hilo le tu nang la sak pathin la ji kan pathin la hung gen de wa hi zola hin pathin la le isak sakai sak ta ha le chu neo khat ka hom tho de ba akit phat le chu ji sang ha hoi zo le pha zo ki hong de wa angai ka tun ten le angai le bahai lung ki lam dang hi la kula sa do thei ding nong ki zil thak le chen ka doi sak ma jinge ka ki pa ke ki pa kuma chaste patin comment ta ingai tha tu ye ban he serial ni panim ki ringa ye pani kha justin elete piak yo chun phan serial number 7 o ba thiam nang lal ren lai kalung thim la
nang ma lấy đủ xin sen cái Serial number 7 ahin. Serial lung ngày nhìn ô lơ bó nâng lô thầm hoàn tu cần hay bùa hơ sát na thì ca tuộc giông min lê bắn bi tu nai bên là hi thêm nó lê xoa ngàn ca là bu kỳ tỏi lung kim lê pa kỳ bu mi serial pania chi tata 7 to 10. Just stay patin comment ngai ding sai itin. Judges Kennedy patin. Serial pani chi thani ni chu comment langai thank you. Serial number 7 to 10 ha apani un thiam ka sa hin lama sa penin serial number 7 kha neu khat ba gen lam hitino lam lem lal vai phe aman asak o pathian nang lal pen hi ti hi kala doi mama kha hi thiam ka sama ma jinga o hile adeta a stable ma jinga atung tonin abula par atok tingin hoi dewin na satung ke ya o hi lengbel vel lo ma chak tak le det takin timain ka asa thema chun feedback hi next round ting la hi ta jekin aban ki tak le ka doi sakna tam le gen dain ka tin la thema ma jing hin la khat ka doi sak chu hi le la hi keng ngai danin la him hi bang thiam na journey ti de mo la hi lum lu ta ka isa hi chun achang la atheu hun le sak hi tin achang le hung soft hen la achang le hung powerful hen la ti variety changes kha le ti hi ka doi saka tu nang sakdan kha hoi ma jing abul la patin mid voice khat kan lamang to peka abul la patin na top ting khan powerful mo mid range voice khala nei to peka isang khan a verse la kha hung soft deu hen la azo chuna chorus la ka khan neu kha chei dewin hung hard deu anal dig di dan kha ka ngai tu di kha next round tak le amat the hi chun mo ti gol khan hum bol sin ka doi sake la thi ma ding hi serial number 10 hi kahatna lalpa zila hi very emotional song hi mo ala hi oi hi hewa ki pananin devina hum ki pana so kha chorus ka khat kha hum ki eo do hum ki sang de hum pan hum ki lai chu i kha nang o hi powerful ka sama ma jing a hat a zo chun a stable a ki ling pu a leng pu ti khan la thema ma jing azo chun ong ti gel hi laki bat na khat chu la o hi powerful ji ka kha abula para top ting han power khala mang to peku ka gen bul kha first la ka tu ka ha na lal pa kha ka lung ngai ni no lal pa tin soft deule ba a emotion kha hung pot jodi azo ka ha na kha chu la thema chorus kha fu ka sadi ka nang saknal part la ka khamo la o ha dan hoi ka sama ma jinga chun next round tak le emotion idhem feel the win a verse la kha soft de level ho khale mang cha thi le sun ti chu ka do sa hi e la thi moe ka ti pa Judges Mary Vahui. Ki pa oma la thim be ko da na ka gen ho la khan thim lau ti di la po aji cho a thim ngen hong ki tel dok ta la hi je ko khan i pai teo kha thim ko ti na lam hi lo in hi le a thim la ka le a chung te hong ki tel dok ta la hi je ko khan la thim ma je ngo ahin la ti au zel se ka au loi la feedback a ka hong pi ngai je loi je khan serial number 7 tangwa lem lal mo ama ka ahoi ka sak pen chu le vibrato kha mang hoi ka sama ma jinga chun a o kha achaka chun hoi takin lunglut de wala sak pen ka doi hi ki pa ka sama ma jing hi lama ban hunding ale doi sakna to kaung lan hi chun serial number 10 kha ahile velgen se laun a thim khachu a hi sai ta thim lam sang khan thim na ba ki pak chat na lam sang khan ken neo khat
ka doi sakna ti leham til kho na lampang yung ha gen thiam zo dinga hi tu chung ahin chu la ka hat na lalpa hi ti kenek kala doi ma khat ahin dana judge ukenadi na gen gul khan lahi isa kay min zibulen ko bak pilen tu dana ka saksang khan min lunglut zone oi takin ngai ke zone na oi tile i opi dale a style chung hapik do ngaya chun iba lunglut na khela khan lunglut tak hem lunglut tak lo hem ti pule ki he thei la melun ki bahem ki lo pi sak na le ki senior sak na lampang hi lo hele si khalung thim dik taka lunglut taka tu sang hoi zo le phazo hung sa to zom zel dingin le avelin doi sakna gong lan ki te he ka ki pa he Francis Mimin tampi engai tha le leva game ve te katin ka doi sak mama tengen lahiwa now pangcha hilen le tu tiang ke experience le lalama kala khol dan le kamu dan chun la thiam ki ti o hoi te be he hi pu la thiam ki ti chu omang thiam te he ke la khol dan chun chule apoi mo ma khat o hoi le apoi mo a mat thiam le apoi mo a jebana chun mi zo sian attention ei pi na din khan performance laka chun sim khom len facial expression hi poi mo ka sa khom mai la sa na hin at kele ka thiam lo ma chu abul la pat a top tin mit sin ti vel lunglu na chu hi thona he talele tulai bang chu mp3 be pala ki ngai ta lo in tin i video siam pha khale bookim chai je khan je video vel bang khan lunglut taloza viewers tia ding ngai tu talawa abulla pa kote ge na le january pa december 10 mi singing ti bang le mo thei je khan je kha competition gongal hele hinde atta taka amun ni stage no perform gola khan panung la thei le chun contestant selection ng muding 10 adang 10 le he lingo kong suggest no chu ka gian tom na dingin video ang siam pha te le phone ki nei chi the phone a hin DSLR camera hoi tak la ding hitalen le bang camera mang di talen le cameraman kha mang hitin je kha en lung lut takin perform bol hin ti chu suggestion ka wak gian he ka ki pa Kipa ko mga sa state patin, serial number 7 to 10, mas maban panlaki dan le, ohoy zo, again, piko. Kuya na ba selection? Serial number 12. Serial number 13. Lim lai hu lung mol hin khoa một lai ni lim tất cả một lai ni suk le sak hilo hin khoa nếu xin lên lại Twin, just a in serial number 12 to 13, kumani pik dingin, just a part, nungap Mary. là chim thế mà chỉ có thắt nó cũng mà
kêu le jat stay le kapur thei ma ji ho lala sako ka ngai wei le kêu hi bang ma lo mai kai da noi ka ki he dok deu ma la thi ma ji ngoi ti kha ma sa pen in ka bak yan non thak hi hen la serial number 12 to 13 ma again bang ti bak gen serial number 12 kha hi le lao achi dan kha a flow kha hoi ma jinga chun confidence hoi tak chala wak nei kha ki pak pi ka sama ma jinga sun zoma ma bana hoi tak cha kal sun zom zel ding in doi sakna kong la na hi chun serial number 13 kha hi le thiam talu lahi ma bana le hoi tak cha ji sang hoi zol ka zol hum kal sun zom zeling doi sakna kong lan hi ki pak hi Pakoma tu judges Francis Mimin. Kipa kuna serial number 12 pen kha fe fel hin ka he mo kapak chakhop maya katina chu condition ke banglo hi khanan bak ngai tulen imu thele musician ke tup tak mai mi gola thiam musician thiam tak wa goi zo chu ki hello mai the telele alung lut tak ten chu mani guitar hilo piano keyboard mani kimek thelo kipek thelo ten a holu ti khan hoi takin perform bolo online hilele ama le chu ka pa cha na kha the chun poi mo ka sang ma ken namdang la ka le la sai chi le ke le adiken ni me lam te le vocal wave itidium angai dan pa hi vocal wat itidium hi ngai ha bolin bol thak le in doim ka sa lai sakiti kha 13 serial number 13 khatom yan khom katin thu lai thu apat hum ki siam ei je khana kaim ki bo je thu pen khala hum chan sa ka kaim siam pha ti le je kha isak do kha a thu ki ji khamin a feel a thu khan ek thenge ni na ding la ki sa ai je khan thu dictation pronunciation hoi kichial sakma mal hen dom ka sa I vai phe pau lai sak nge le chu vai phe pau thu again no pen ha kichial mai din sa le nang ti de bang nang vati kha ngo kha the thilai je khan aje chu I pa hu tang ti le tam to ki bang the thil tam pi kha I pa ha hau sa tak zo nai lo itidiam inami gen yam na lam lo na hi je khan spelling ke bang again chuang khalam sak pha de le ke the nge ding khan sa zel le win ti kha ke hin contestant tam taka ning ka gen khom se je khan la theum le kisiam pa na khan le nge le ti kha ka ba ge ne ka ki pa ke Judges Kennedy vai pay. Nunga fe fel to thang sima hi chu ken ala sa ko hi ji tak lovin le mundangin le kalangai khata thang si mang ya na pung zo hi ka gin cha sa ngin ji audition na hin ngam ka sa zo a confident level ka het sa nga khan ala changkang zo ti dem khatin kamu a zo chun thang si mang a hem ken be tareng a capella sakhi abailam ko music hi imat hi le yosi na le music hin bang ting hem in hum cover up ai le a capella ti tar I o chau khathing ta ka kha I len le ki leng di ki zabe ka hi pak cha tigula a cappella music bake ke hilale ngam ta ka long sak do na te kha ko pa cha aban le advice next round na lahum ta ka hi a hi zikin advice bang he mati le nanga hi lala sak dan hi ke de hi le throat lam hi ni lam hi na ha pan deu mo I kha ken le ka ha ma ta hi rock lam ai lo chun punk rock lam hai ki ha ma te chu ne khat grungy feeling au na dinga khama ahin la nang tu la hum te themin luna pop belly ti hem khat khau ni ta ji ka khan ki hong dewa chest voice sunglam pata podo ki hong dewa sak ni kha hum poi mo zo in kamu eje ka chun ki sang lovin
kil lampat hem ahu kha podok dewa mo sak ding dan kha kizil be le chun hung phachom ding ka ging cha chun fefelin lut hitinu fefel hi ama hi a vocal hi stable kasa chak kasa a ling back pu ahin la a drawback khat a disadvantage hi ama hi aza kaya a confident level hi atung zo tak tak nai pu ala hi jesia nungak jesia na sak hi grace skyline channel mama kio production noi om hi la hi jesia le hoi de wina sa aman delicate dewa soft dewa pop belly hi zik khan mo itigola oi hiu hewa ki ko na om be lo wala isim hi zi peni hi fe felin le sa hoi ma in kamu azo chun fel la sakki ta ga hi le ne khat asan na pa ho khale ka ngai a hi le ahung zo podio ti khan ke khan le kala panga ahin la lahung zo wa izi ka khan confident dewin sale chun ngam kabol zo hitin ngam takin panla le chun la o a hoi kha hoi be ding ka ding chai ting chu ye Papu masa state patin say number 12 13 maban panla na ding ai tha twin selection na ban chi thai tyo number 14 number 19 là thế na su se ki dingin ilo ilang kitia kung tung hina ka nei na di lahin na lahu piak ka ki paghi kalal jisu lahu dam na lo piak tu ini hem kam so kigen thiam lo la happy na number 14 to 19 komeni pik dingin tangwal kennedy komosapiani nuak ning si pai phei hlei lo na pata anau pang khop mai na la ya pak sa dum ka sa tigol kuma confident taka ote ho le lao lu ke ya ti kha ki hong de wala sa kha pak sa dum ka sama ma ringa nang kong pak cha sa to zelin latin ahin la feedback neu khat kong pi ku chi la nau pang nak lai zikin la o hi a stable nai chat ku mo izi ka chun sa to zel le chun tu tinga i kuma la o i ting hi a hoi hi la lampi a hoi ma jing hi chu again hi hian la chun contestant khat pen kim joy si la sa ta ki pa khi thiam mo adike kamuching ama hi o hi apitin na a maturity level kha asang penin kamun tu tinga contestant el hi na sak dan te ho hi samun le saling labanga azo chun la o hi a sharp sabiti tak hi le akia ti ching fit ma no hoi ni nga gol type ko sharp rate jo ikha ka hung pak cha ahin le advice feedback ka ni chu hi la lai sak thak le eye contact hi poi mo ke le ti kha ala kilim taloi mi kha la ki sing ki hi singer ten ikinei ve ka je ka chun eye contact e adi ka performance ke hin ka dim pia azo chun la sak ki ti hi la o chau le ku audience ten ani peak open state performance le tu apa kizil to dingin nang le contestant nang te ka doi sak ma jinga chun la o hi a stable ka sai to chilowin style chung le dingin ka doi sak hi lo hi hoi ka sai abanin judges Francis Mimin le lon lam te el phai jang a he chun le lon khopi lam ma he naw te hoi en kol hoi u ka sama ma
je nau nu ning si mo ama hele ayan kol aboi pi nge din ka ging cha je boi pi tu te khenchuam hem khang lai hem u le nau te hem ama be philo je tak muna video ball kha hun khop contest na umu boi pi khop mai din ka ging cha mau te kha ke pa thu ka ba gen nga le lang ke le ka pa cha na je chu je gol he inaw te ai lo le khu le ve je gola thanop na la ne naw pang cha cha lam pi ala siam pi tu te kha inam na hin pi te hu ti khai je ken neu kha polam thil ka wa gen ba ka he naw pang tak tak thiam tak tak le nam shin ne ya naw nu le thiam khop ma ya le le dan ka gen gol ma khan aman le ala he ding chu la hi gam ti na ding bang chu gam vati khak ti vel o bang hi solo a ding hin thil angai hin nok lo ma kal het khat hi la thiam kho mai lo le hoya italele keep phat le next round chu ang hil thai ding tam pi le lon area bangla sa thiam tam takin yo zo pat khan suggestion hong lan lang neo khat zalam kha afia zo dingin solo is a takin bol chen ti kha doi sa na kong yen chun ka comment lo thei pu ken le bak tibi ka tin thi thiam ka mu chinga pat hi contestant la ka first round ball hoi ka sama ma kim joysi la game big ka tin ken le inam sunga nu me la sala ka chu iconic mama kala sak khata hi eyum lo san ba hitalele amala sa a o kangai kit tai ti the hial ding khopa recording le lo live long sa hi pa cha dum kong sa khop ma ya chun je finalist tiang ai lo le winner la hilo takin le la sa long chol san lo ding ti chu kong sa je no ba pathinin talen ang pe khidin ka ging cha chun kong sa je no ki khat chu la hi isa pha te le ka gen go khan o mak dan chum ma mang thiam jela thiam ki ti saka zeb choi hi ba min ikam imu in ile iha ti hoi makdani pilwa lo hi chun tel dek dukala sa the ala hilai janga na ti bang chun na ti chi len le hi dek duk hi thei se ka hi zela ka khan o khat athu gi dan pa hi atel deu se ka zelam khong ha ki zil chin di chu ka wa gian thei le phan ka ki pa This is Mary Vahui. Serial number 14 to serial number 19. Lathim thei ba ma jingo kong pak cha ama sapen ki pak thu la chungon kong ge na ji Vahui TV vai sai na noya solo competition ki bol na long panji kun la chungon a velin ki pak thu kong gen yen la contestant te hoi lathim thei ma jingo kaloi ten kamasanga comment sung pete na gen bolo chun mason na dingle tampi neyo ki pak chat na dingle tampi neyo ji kom ka la ka chun ki pak chat na lam hi chu da na ka gen go ai sa ma khana la koi kit hi te no na thim thei ma jingoi kha chu ai sa hi ki to sot na lam ai lo le neo kha ji hi deu le ti lampang kha honggen kiting katen serial number 14 Nancy El Phai Jangmo ama kha hile naw pang cha himale o piting tak mai hung pot dok the a hi pak chat o ma jinga tu sang along kizil zo kai le chu hung na sama ma din ka ging cha hung ha pan bok le chun doi sakna kong lan ke kamu chinga pat nu aum talo nu kim joi sila ka ki pak hi tila sanu serial number 19 amale pak chat ka sama ma jinga
loi te nong gen gu lo khan nu kim roi si talo le ama hi nong sakai le het do bung bung zinga lung heleo machuna ma lei va gel tok thaku tun ta hu na hin ki pa le akisap so na hi la isakai le dana judge pu Francis mimin en ahung gen go la khan lahi sakle poi mo ka sak pen sik chula ka sakle athu a pronunciation ni a clear nam min a he chin nam ai lo le vai phei lai sakai le vai phei pau tak tak pen ka apot te di khaji ka toi saka lai sak nang lo ding a hi ti hi chi pi thei lo hin ka doi ma jinga chun nang a ti le nang kha hi che de nang vati te ngai lo ti deu dan khat ku khoi taksan kichial thak le hin ila saktan te ho hi atam zoi eu le ki oi model ka ki in cha se ka ke le ka hi na ngole le ka ha ki zil da pen su ke pronunciation lam dik lo di kha hi ji hi la thu pen hi la hong ki sai tak je khan min ila sak anek theina ding khan min a hin pi theina ding khan ilan bangen hem ti kha mi zo si na he chin theina ding o khan ila thu kha khoi takin lam fi thak hi tino adikin serial number 14 khale a hi thawa hin la nungak anungak deuzot pakti mai katin kamuching serial number 19 kamuching apat ahi pathin lal gam na hile ahilo le mabana bangol la song saem gospel ong se bang ke pu hilele asak na lam kha alain lampang kha hoi tak le pata hat taka hum chi job jail theida dinga chu poi mo ka sakma wa performance hitale chun opik dan kha neu khat tu sang khan tu hala thim poi dinai lo le neu khat hom thona lam deuin gen deu katin dan khan loi ten le pak cha naung ha gen si ko khan tu la o pik dan sang khan le la o kha na lai hi asung lama khan ti ha ki he chi ma mai nga tu la o pik sang khale hoi zo tam pium na lai hi ji kha hoi takin hung mang phachum thak le chun ti doi sakna to ka hung gel hi ka ki pa hi kipa uma just step in serial number 14 to 19 masonding dan le mabana pronunciation ta lang til chum masona ding gen te kipa uma twin aban serial number 21 serial number 21 22 commenting dingin Francis Mimin judges sa padin ama ko masapene serial number 21 le 22 ke pa uma lang bol hai khop mayo tu chung he nu mei te hun hilong kilom thim nu mei contestant na tam khop maya ni thanak naw le chok pu ma mau ke jun le
thiam theyu serial number 21 resi kim nei doi now pang cha hi track ahilo le music beat zu him le thiam khop maya pa cha tum ka sa chuleh English la nal tak mai nong sa ka ngai songa chun amin chu kalagial dok zau pu inam songa le je gol hi promising artist pau be hilo namdang pau international language sap pau iti nge je gol la sa the in nei hi kia dum ka sa khop maya mabana le hoi taka panang la to zela pathian talen ong peng mang phachum inam ong chor hoi zel dingin je tu chung ahin kinep na tinga tun zo lo ta ka le pan na sa tak mai ong la to zel ding hi ka doi sakna thu ka wa gen lang chun song choi sala pilwan ma lo le bangma lo hi kha jing the a hi chun dictation le pronunciation lama kigen jing lai khan hian khat English la sa tha ta thanun pronunciation accent idiom kha ngai poimo ta lo za ka thu gen le thelo ti kha again do thuma le thelo ti kha sa kha the je khong kigen gong doi sa ka chun serial number 22 nom hoi sang tu chung contestant la ka repeating loi pol le din ka bang hile poimo ka sa ma chu lala sakhi mit sing jenin la sana lung lu nai va te wai do ka ti na tieng he uma asa takin panung la thakin lang na munin a zil lo le mai the hian khata ding a chui ta le lala sakhi la thiam hi la sa chi le hi la vocal kha la nei ro sia mang lo le hi nei ro sia ma tak ko ki ko yang ding ti na kha chui lo ala ina zil asang na mona o za thi piak na ding mona kha peloi tam kho mayo nang be philo contestant nan tele hungai poimo ma dingin next round suggestion gong bol thela phana ka kipa to serial number 21 to 22 commenting in Mary Vahui judges ama kautai serial number 21 to 22 adikin resi again hildi o resi he now pang cha hi ahin da thim la sak thim ma khat a hi maban hungkal sun tawzel dinga hinain ka doi sak ma khat chu dan lama kigen golin lahi sakai le mun khata ai lo le o pakhat chu hi mat hi a hi thei pu I o hi min alung lut deu na dinga hin a variety kha suktam deu kha angai se ka zika ama sapenin a het dingin poimo ka sama ma zinga chule nungak resi a hi le a o hi chak ma jing hat ma jing hi nau pang cha hi bangin mabana le amang lam hi hung hoi ma dingin gin chat na a o ma doi sakna le ka waklan kit po ka hi hen nang chun o hi a hi the hi chun gol lam panga hi gol lam pang hi mat na de chang o ma hi lo le mat la sak dan chum om na hin opera singer te ai lo le mi singer za chum om ma hi le opera voice amat dan gulo kun la gol lam pen hi la ha mat ma mai di o kat ti dewa khadang lam ti zong them ka gen thim nei nui poi le he thim mun lam tu athum lam pang pen khu hi loin hi athum lam pang pen chu hiding a hi ai le hilele mun tin zo si kha ji kha ba mat jingkha hoi dik lo a hi mo jikha ka wa gen no phian lang ka ki pa khi cheng chui ha to judges Kennedy Vahui fellow judges tigel le again fi mamawa nungak
nungak kim nei doi zo kama contestant number 21 amala sakhi larma ma all I need all I want katina all I want la he alarma ma jinga ji ken le hoi ka sakhare hi soulful dewa sakngaya ka koya ama rendition pen hoi ka sa ken naw pang cha le a o hi theo len ki hong taga sakna pa hi hoi ka sama ma jinga azo chun potential ma bana alam reading chu ahoi ma in kam ma hi advice ti ta lu di atam pu ma hi thiam ka sa azo the pronunciation hole hoi ka sa sapla hi eu eimi te ho ile hi achak thima sapla hi bak sakut bangu hi diction hina ati jo pu le na nga hi athim lo in ka koya naw pang ding thima ma singa next time next round bell enila bangolin la sem thi ka ngai ma jingi chun aban kitin serial number 22 name hoi sang ama hile jesu la nei tem ti ma hoi ka sama ma jing ala le ka ngai khan adam loi do agol hi abahem hitang hem bahem khat ti do ti kha kalung gele no ma ahin la ka pa chan na khat chu aki huwa khen khat chu aki hu zo khan off lay off mai te sa thak mai the le ma kha continue wa ji ho ne cha sa thil hin artist hina kha professionalism ti de ham mo I kha alang ka sa aji chu life as a it's a perfection ki ti hi mi leng lo ke ya sa le om na na hi le ke ngai dan in perfection ki ti hi boring ka sa pa a chang hi le ole hung theo in tin a chang hi le ole hung zo bag lo hi le ai emotion ta khapot mo hung cake thim hi le ti kha style na khat o ma ti zang peta kitu taga ti kaya o thinga char de ol ka style ai him pu I kha hi laki huwa la sajoma la chi to peka I kha kong pa cha chun improvement de chu room for improvement chu atam ma jinga nang le sa to zeli latin gen di tam talu pu next round kha le pan na sa ta la dingin ti kong doi sake Kipago mas serial number 21 to 22 masonen dancer step pa ingai tha tuin qualified round aban selection chulangai thai tio serial number 25 Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. I let to in 23 to 24 commending in interval Kennedy just my ko time serial number 23 thangmin lal sontak ama hi sapla hoi de ne sakpi ka thiam ka sama ma jinga a o hi a thewa husky ma husky as or country vibe de waluta chun country cheu le heroin ne khat to like contemporary to la ya de pop lamle hung lut ki tai ji khan a genre he hung interesting ma khatin kala o abokli mo chun alasna aha atina a vibrato kha theme ka sama ma jinga likha plus point hinten feedback to hile alahi bangol ama hi bangol tilendang ati yang ko country le hi theme pop le theme a style khala country che le hero ji khan ama as an individual bangol artist a hi amti hi ila hin aki prove the zo pu mo is it style dang hobel salati hi vocally bangol vocally challenging de hung salat next round in tu a pen is a theme ka sama ma jinga ban ki tagle challenging de quality ka doi sagi abanin contestant number 24 Amy
Emi ti de Emi call thani hin keila nang ngai wang ahi ti hi latest la le hi jila hi emotional ki khem na la hi ji khan naw pung cha dingin ai emotion a portray kha thim ka pak chu bona aji chu emotion ki di ke le neu khat teenager si lai vel khan heartbreaking songs ti is hi le a meaning ki he bag lo na ki se do ka ile for a young age now pang cha dingin emotion aba portray dan mo lunggel ta ka sak dan ka pak cha ahin la advice ti di hem khat neu cha kong pik the chu hi le a verse la ka a verse la khan neu khat ken la hi ka ngai ta hi le abul opening hi poi mo ka sapena first two line hi adik na hi le alung in ka ko yamo je ka chen a opening pe ni confident de le emotional de oi hiu hewa feel de win mo sale chen ti hi ka doi se ka ai la thiam ka sakna point ni ka ji do ka ken le ye he bang hem ti le la falsetto man la lem tia falsetto la matna kha hoi ka sama ma jinga la thema chun a bridge le la sathima hoi ka sakna part kha chi alasna chorus la hung sakna e slow dewa mo meltdown ti hem broken dewa long sakna kha last chorus pen kha hoi ka sama ma jing la themi ting su ya Abane comment pe dingin 23 to 24. Judges Francis Mimin. Ke ba ko ma tam game the puang ka tan sura number 23 ka ba gian nok chu dana loi pa kan ji le tam pi ong gian ta ken ka ba gian nok pen chu technical takin thiam kong sa khop mai ka gian golin English la hin tuitum lo ka hin ain ta lele tu chung hin chu vocal lam hi ki ha gian de a hi je khan ken le technical taka la bol the hi lama ban a hoi khop mai hi lele bang gol la vai pe pawalam sa tala chun bang gol la chi nang sa dingai dim ti kha khen thiam ma len ken le ka ngai nok chu ka gen khelo la tribal got tale na khan le audition ma khan lava pang hile kilomin ke he kong du khai la kiloma abang chi tale vai phe la lam hile neu kha ong sa thei la chun bang go le jem ti he na pom khom mai ken le je kha request a hi thei khak le ti lam kha neu kha kong bo no min tin hi le bang go la sak thiam tak tak le hen ti kha ang ke thei din ka gin cha chun emi a hi la thiama chun la hung cover pen long perform pen vai phe la song la ka ki phu khoi ma ka sak loi kha te ken le chuna phu tu le le khal te hi talented ma music le thiam ma kha hi la hung sa hoya talele technical lang ki thiam lo chiat ki nei hoi lo chiat le chui thau ding hi neu khan vocal lam kha full volume earpiece ai ngai lo le a ki chian thei chat pu next round apa da chun jalam pang khale ball thei ding dan suklem thei ding dan ma hi le neu khat pan hung la le chen ti kha kong ye na la talem te ta long sa hoi khop mai ti chu ko ba gen thei la pha ne Kipawuma 23 to 24. Judges Kennedy Vipe references Mimin and again Pika. Nunga Mary Vipe le chu technical nature problem ji khan ama he ong sunjom thei po ka viewers ten ere team dingin ke sakhen la. To in qualified round aban chi taliam fan. Serial number 25. Turn up the dial. Get a high.
the Holy Ghost running through ya when I play highway. Serial number 27. Vodka saklaya buang lumei hua sunggil kya laya nek dingai pia now bang kalai can be said okatu ngayon okatu Serial number 25, 27 na padingay tha. Komeni pipiliin judges Kennedy Vahui ama iko mo sa peni. Number 25. Nungak Lydia. Lakyuk mama zinga. Laole alima kipak uma. Taya. Kahung paksa. Sun lao hipi tinna bang chu naw pang nahi na lai ji ka khan growth of changes ma ahi ji ka khan nyaw kha chu akibat laya ahi lai kha chu improving health sahi hi sa to den pula san can I get a hallelujah tilakha pang zo le chu chest voice azola diaphragm atiram gilam pata podo sak le chu ni khan ala nal ding ke jing cha I think kha hin tin ban kit adingin la hoi de ung terin latin confident taka kiuta pa kalim takin sa bel de ka de sa abanin tangbal lenin thang kangwai ama la hi ko ika sama ma jing ka ngai pat na hi ka za khapui la hi ku phu ga hem le hoi ka sama ma jing sapten storyteller ti de hem mo tigula thusim ge na la sa ti ba oi technique adu ada mang dek set lo wa hoi te wa thiam tho taka sachin ko mu tulai chima ma eo bai phe music industry pop culture zola bangale go hi umlet hi ka do ya aji chuti tulai competition sangtak o nei to ba sang thei pen o chei thiam pen o thing tam pen ti ho hi atam ta simple taka thing taka sahi abang zata I ho kha alun zo kati mi atam tam lo atilen atam taluta zio kha neu kha unique de winong kilang ta mo itu gol storyteller type singer ho hi khan tuni la hu sa ki hoi ka sa ahin la zila hi solo competition ading in to save ka sa dewa aji chu ta yen gola ke ngai u chi hi kilele competition ading achun neu kha lo wa sa na te hole ka o hin bang ting ati tem ti kha so na dinga khanang le challenging te kha long te dinga in tin ji khan next round tak le kala methi ti bigane team ko sama mai ngai Kipaguma tu judges Francis Mimin. Ken le Lydia kha neo kha loi pang geng gol chen improvement na ding tampi improve na ding hum to jel ding azil chunau pang lam idoi pui ti na lam thu hilovin favorite pe pui ti na lam thu lo pe chuam hi ti na lam hilovin ele piting tak te to ki bang thei lo wa hi italele thiam thei kho mayu achang le piting pat tak te sa thiam zo hoi le se pamna sa takin hing la zelin lang next round chu tu sa challenging ga ding la bang tel thei lang chun kong pa chan na chu stage performance thiam chi le he le kha ong su mang dan lang chu le song choi song fil ba ma ding Saje to nang chun yin thang ka comment lo thì pu neo khat ama hi kienga mi zote unique mama iconic mama ama khu mi zote na ne hoi mayo la lo pan ge again golen
mia to ki ba ke lo la kai sin te je gol de dan la ho ba ke ni sun le asathi ai lo la bol the le ti ka lum thi ke le lo sa hi ke ni kha ki muin ka ko ya je he asak thiam dan chi ta kin le ka ko ya je kha avo long vok jin din kha do yum ka sa hi te le igen golin competitive level at neo kha mani doidan lo dewa tun de hinna la ki bang mi zo shi pakistan do shi la ki bang pakhat sa si o bang le mina la gongal se ko zo ti ni na khale ding thei ning khan pan nang la ka poi mo ka sa la zenga la style mo kha poi ka sa ko ma ya bol zo je le chen ti ha ka do ni thu ka ka ni pha me Kipagoma serial number 25-27 Yantika kigen or next round qualified round aban serial number length thank you sorry serial number 28 serial number 29 serial number 28 to 29 he Francis Mimin in a comment pila pane ki pa kuma online bol hi jegin technical lama buena neu cha chang se ke hi thiam hi te serial number 28 lian zamang thiam ka sa khop maya vai phe pa dan takin chu o hitting ka sa khop mai chule tu chung contestant la ka hi ka pa cha chom bing na le hi lave a onei ro si himang ka sa chule ala sakhi ama sa bichi ta kong tel kha ji chu ka pa chan na kha ta hi hilele ting ka ten la igen ta sa gulen ki ko wasak chi mok ngai jing tia a hoina tak po loi thilum thei ta ka hi jalam khan neu khat long ki veng ning han pum ka sa ajik chu competition ai jigen a hoina be kha gen thelo a hoi lo na ho la ki je ka khan la hi hiam na cha cha khong ki gen ning a hi zakha kisiam phat nan ilani kha poi mo ka sa chule akit pha te le kala sakhi je ka sakai le min hoi sai le bangol ka sak ding chi diem tio kha tian dan hong thiam le chin ti ha suggestion kong piang no pa he adang chu tam le gen hong gen dai ka ten chun serial number 29 baby thiam hoi choi salang patong apa he lamin ka hian na sot thim ta le la sakhi ka ngai ka potu chin ka ngai kha ka ki pa ka ama sa penin la thiam ka sa chun umna le khosak na o le pau le ham lewa pat ima te ke bang ngai sek lo hi na khan pronunciation le dictation la mi du tui ka hi nan ke le neu khat ka wa gen no ma vai phe la sa hi vai phe pau dik ta kha po theina ding khan neu khat nang le panong la lang chule la hi tu nang sak bang he lem khop la kaya sakchi dan leo ma solo a sakchi dan leo ma ania sak thei ge ge la hi na khan bang pen kai hen salen ka thiam zo diem ti kha tu nung le le competition na be phelo mi ngai ding la sak pa te le tel dan hong thiam le chen ti kha ka ve ge nom a he ka ki pa Francis Mimi pada serial number 28-29 khai comment pika tuin aban chizo mityo serial number
Yesu happy na le phana le sai na Vahui Tv Vandang imba levan hana udingin ahan mo vandang tun te tule jani lau pi chu mama iti lung sia le happy na sang pen kilare i kwa i mong zela mare ang dang lei bel san mei tua kya mahang lung sia na khuda kilemi lam sao cha di thiam male athom mei hi Amau ngai Serial number 31, 32 ay competing in judges Kennedy Vahui. Upon even team yellow, masa serial number 31 kimi yan masa ito no Jesu happy na le patna mo zila hi tin achom the pen hum gen pi ing katin a thim chula thima ala song choi si poi mo ma song choi si apoi mo ma zino competition na hin zia leng khop kui tu vel la sading bang kasa solo competition di bang kapo ke pi vel khom pi vel la pui tu vel in la hum sa bang kasa la sakdan ka nang ma originality ai lo style bang le ti chule khop la hi man khala vocal capability kha so thei lo ti nai po mo hi talent khan a hi ji ka khan lo le style chom deu ti cho aba khialin ti nai po le la vocal bang ting la hit zo em bang ting khala chi ko kha head u do ma Iji ka kohi hoi ka sakna chu stable ma sing adeta ali pu mo aleng pu ti khat achi thazar zara thim ka sa next round phale la nal deu khat telin la hoi dewin style chom bangul la capability kha he tu to ma jing ki chu ki gen he aban le lam ngai rose hi alahi nal kasa dana kang bai pa in asaka storyteller type katigul khan ama hile tulai pop rock genre to kameng mata lam ngai rosi theme ka sama ma jinga itigula la singer songwriter type vibe khat kamu chun alahi lungsi ro ma sakdan te hole emotions te ho kha pai dewin sulang zowin ka koya ahin la neu khat asan na lakte ho kha neu khat kisum de na lain ka hum koya ejikachun ki hong dewin sakbe in latin an next ki phale la hoi dewin sang hi ta hen la anim hi ta hen la hoi dewin la hum tel ding in le doi sakna lan hi Judges Francis Mimin. Judge Kennedy hungya no chu sian mai katin ki bang thau din he ngai dan kha amagi na sian mai katin next round kai ata latawa kising sakna kha hoi ma dingin tu first round sang han kising sakna kha hoi za dingin panang la lew sin ti kha kong la wai tha no hela pha ne lan no Kipagoma, serial number 31, 32. Judges palingai tha twin qualified round aban ti thing side. Serial number 34. Like
Serial number 35. Sheet number 34, 35. Comment AP pidingin, judges Francis Mimin, amay ko masapene. Ato na may thiam đều yung hilo mo kilo mo kipa ko yung khum maya ken ani nang comment dahin katin 35 na zo không comment katin English lalam ay sa piak khaloy pa din leo khat aman gen de đều din kadin cha ala khale chuke khat hoy le long deu katin lem kim le ma khum apat ahin bolai ka sakop maya kong pa cha kichut puma emi te lai sa kai la pol zil le no am tak cha kichu ni sa thiam da na ha ki sa thiam u thau ve te kha kin la thiam tak chu hi ka ti ma ba hi tun le ma le chu komin au pe zo asana zo da nal kasakok maya o anema opian na onem ji wa gen mai mai tale ato na le to neo kha wa gen sa thim ka te nu thiên kiệt lasa tan le ama opian dan chi thim khan ka koya awo chu ka mai hi le athiang awal bian lo lele asang asaka khanlen ni am khop maya jegol la sa onei kiwang ma ma hi hian ka chu asa ngai le olien lai le ngat mai pa ka pa nga sa tivel le ki uma hi le sa ang sa le ngai no kha ki uma hi lo pian na na hoya hita lele lala sa thiam pen freestyle song choice long ni hi freestyle la u lo pen la sak hun le hum mai the je na khan la competition na song choice gen isa thiam be pilo la sak khak no obol na osoi na tam asa ngen ki thu ti o mang he tiam thiam ya kai sak thiam nei min la thiam nei koi the na khan tu sama panang la jodingin doi sakna kong la ne ko comment lo mu pen le ta doi sak khop maya i bol the na lam chi the English la sa thiam le ke mai pau sa thiam deu le ko ma tu Vahui TV platform khata pau pania sa thina de ngom homa ikipa ka ichia na pen ta kha ahoi thi pen ning khan pang na le chun kong mai tha no be ka ki pa ke Judges Kennedy Vahui apatin ngai thank you. Serial number 34 Daisy apatin pangaling gatim loi pan ke ngan serin ki sung la leong thima ahi la hallelujah ilahi alal mamma ji ngai la hi bai te le sa se complicated de le sa se nasa de le sa se ji hi competition in language dan English international platform le ahat te lu mo ji chu lahin vocal ability khatam ki variation ti de ham allow bol mo akhala aki bol jina hin nang la sa nang ma rendition nang ma style hi ken soft sa no de win sweet takin name takin long sa akhoi na auma lung si da uma la o
ahin la vibrato lamat na te ho ka atop na tu line kha don de na 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 thiam amang chu I khapoi mo kasabek ku ije ka chun achang hi da vibrato mang lo ke in le plane taga ikaya anal na ting leo mo ije ka chun vibrato te ho hi mat ting hun hun lo te ho ka neu khat kihil le chun kahung doi se ka adang chu hoi ka sa la o him apot pen hi noa soft sweet ka sa ngai ong ka sai chun last contestant lem kim ama hi first kigen gul ha ken la ngai hi de la hi chu hi thiam sai mai lo le la hi bang hi ngai em ti le abulam ki ngai ma sai chuma le first two line kha inga ya nali sak le ki ngai tu ngali sai le abul le ingai pe lo chu ki continue pe lo ji ti gol khan nga hi abit taka first pen ka sama ma jinga danga loi pa ni gen gol khan asang la kaidan hi aman hum pa cha hi le ken chu asang la kaidan hi lo o hi ala thim ka sa aji chunna lazo ding kha ki he ta sa la o kha capability nei ma jing le ki su ning kang to ya chun ha pan de winda asa na pat dik kha koi de win sadok le chun ji la he chu ala le hoya la sa hoi ma jing hi ka pi uta ain la averse la khai nya fa soft de long sa ka oi hi la bon na lai ka kha na la sa bi ki ting chu yen Kipaguma just there put in shir qualified round of 20 comment pe ngai thaw Kipaguma e bangdal hem ki thaw ma ji just ten e vai thaw no man nei le chom cha chan ni well again pi lu pha ne ma sa pen ngin Canadian vai thaw na ni do mai le e again pi pha ne vai thaw na ti chu congratulations ama sa penin contestant som ni te hingte lo te kha hoi de win next round ading hum ki prepare le sabla sa tum le vai pi la bang sa ki de sun ki ko sa ka chun vai pi la sa te le sabla sa le ki ka variation chum variety kha ki koi mo la le style kha le po sa thim le hi chun lo le rock or le try ni tin leng ko la ko bang le mo nang ma on style rendition an bol le sun ki ka bai thak de hi azo chun apanga som thum le nga la ka som le nga ki pai te ka la thim po ti si ka ki pai ke lo in ma le ki kheto ma jinga la hum pan la na te chung ka pak ma jinga ti takin contestant number som le ge kha ti kha ken kala ngai nai po le nang thu khati kha ni nong lim ti ma jing ka in sung ten de lungsi ki na kaung lim ki ma jinga tangwal lem la li ti bula khan ki pak ta lim ta la hi la sa thim lai sa man kha singa hi ti nai po no ta ka lim ta ka sak ding ma hi ji ka khan continue ze den la tin nang chau hi do in andang te de azo chun zoel vai pe sak mel hoi ta pen khale kong pak chama ma jinga nang le sa to ze din la alas na na pun khat kalung thi mo ma iselect lo hi le ka ba men sa nu khat ama hi contestant number 9 dark side sa Ellen Walker among hen muang li na hem ama cha kha o kha lung si dong ka sama ma jingai ke khan chu next round pang the le le sin ti ka do ya hin ni hi akop nai dik ko lala sakna teo journey kha chi to pi zeden lang lim le ki pa takin la te ho enjoy ding hi na kan enjoy to zeden ki kha bai tha ma hi hen Francis ni na padin kelen yo kha gen katin tihin Vahui TV tu chung first solo competition online na saya kele loi te ya Mary vai phele Kennedy ting lo pen le le zat chin go tu the dan ti technical lama ki hi ki suk lo nem ni ko le pan kong la te le ko ka pa chat pen chu Vahui TV ahi khanan chule contestant mi som thum langa te kha lapunun la chungon la lengun ki pa thu kung yen chule som langa khetha lehewa jete khalota na gen golin athiam lo pen te ki pai ti khan la nai te til nam lien te vai ve te lung thim pi ting tak puding a hin ding pi ting zeling te ji ko khan
ake thate khan le tu chung chu khat ve ka hi na hi hil ke jigen pan na sa ta kalang dai ti khan pan lang na dingin kitil khonan ne so dingin kong vai thanga chule contestant som ni lapan lang na je ko ki pak man select umte timai ka congratulation ki pak pina thu kong thata next round na dingin panna sa ta yung lang chun ato pena ka bagyan no chu unak sa ta kala jo gol khang thak te ada platform ung sai piak Vahui TV te hiba to so thitin thili ka bagyan no be gian the na hun le jikin media line hin lung thim lian tak pu thiang aya ajek chu thil sai again no pasai ka kai jigen jagol te ung sai do now in I khum chu imo pu na chu a channel et sui ding subscribe bol ding share ding like bol ding tio chu thil hak sai lo yu mun be go khan enjoy kita shot le ama le tu sang panna sa tong lat so thein ka ging cha je chu ki pa thu to akai te selaka umte ki pa na to ake thate thwai thang na to chial na kong yen khom nem nu ma he poi mo ka sak ta lu ji gen zat chilen le neu khat kong gen saw he again khelom le ngai thi mi teu ka ki pa ke chan su round 20 by editing round 20 te la bon congratulations le abana dengan boy ken le competition la tu le dasa se konti vai gen le sasa huno mantam ta tai just check kennedy hi tu le first mini ma miri dia tungen ingil takin boy ni ke pa tu kong gen la chan su yang lang le di pa ke ma pa